Mening atım Muhammed Ali. Men bu departga kelib, o'zimga bir yaxshi do'stlar aldım. Keyin o'zim bir so'zimni suylay olishni o'rgandim desam bo'laveradi. Men 9-klass o'quvchisi Turg'unboyeva Muxlisa, Nurobod demagogiya shtabining muchosiman. Debatda yangi do'stlar orttirdim, anan yangi odamlar bilan tanishdim. O'zimga kerakli o'y fikrlarni oldim. O'zimni fikrimni ayta oldim, anan boshqa odamlarning fikrini eshita oldim. Biz yoshlarga kelajakni yaratib bera olmaymiz, biroq kelajakka aqldu, bilimdu, yana har tarafdan o'y fikrini ayta oladigan demagogiya yoshlarda yaratib bera olamiz deb o'ylayman. Аты Тыныбекова Мирмай, Көкжаңышкардан келдим. Дебат мага бул жашоодо көп өзгөрүүлөрдү алып келди. Мисалы бир эле нерсени кылып же чечерден мурда ойлонуп туруп, жана тактап туруп эмнеси жакшы, эмне жагы жаман экенин, ошол нерселерди үйрөттү. Бул дебатты билбеген адамдар көп да, мисалы ойнобогон, анан жашоодо өзгөрүүлөр кирет, анан кийин кызыктуу да жаңы адамдар менен таанышасың.